Yala nangama inu ya mi kwango likenga ne yo yala nangama je dinu ya mi kwango likenga ne yo yala nangama inu ya mi kwango likenga ne yo yala nangama je dinu ya mi kwango likenga ne yo yala nangama inu ya mi kwango likenga ne yo yala nangama oui je dinu ya mi kwango likenga ne yo yala nangama inu ya mi kwango likenga ne yo yala nangama je dinu ya mi kwango likenga ne yala nangama mio yoti mi anya bemu o nyamye kwete mi safu nyine yoti mi lika o likenga ne yo yala nangama inu ye mi kwango likenga ne yo yala nangama oui Jésus nous ye mi kwango likenga ne yo yala nangama inu ye mi kwango likenga ne yo yala nangama Jésus nous ye mi kwango likebanga de yala nangama inu ye mi kwango likebanga de yo yala nangama oui Jésus nous ye mi kwango likenga ne yo yala nangama inu ye mi kwango likenga ne yo yala nangama Jésus nous ye mi kwango. Elias, yole keli kenga ele, yole anangama kusu yoti di kembe kwa be ayo. Makan vule oyo nyamielie. Nyamie isran pa mu be olengre mui. Se di akun gwe ke o nyamie nyungle mu ma e jaona e bonde dakpa. E mama e nyamie aye. Nyamie yoti akun gwe nyamie. Kewe yuru ma e rangwase. Alléluia. Ma e grale na e tiendenga. Iwa mpa kekele pa mfle anangama. Mpa kekele nsre anangama 30 pa. Nkoko sanga o misu nklei. Mfanyire nenga o misu nsie yinu. Alléluia. Amen. Kengrambo miu anangama asi atinga ngosu. Alléluia. Amen. Ifruanu dwe oni adonaimu. Ifruanu dwe kikli oni adonaimu. Ma esusuri kaule. Alléluia. Mai so aniama uke anma si fa ko kpan riri. E fa zorie ablana oni san. Ngolo nya sien soa. Ngolo
Oni asiesuwa, duma fi oyo mo fe. Drama emi Jésus duma, ibo adeli eti. Duma fe, duma fe. Famiemu onisie famo, bezoni ba asietu. Sebe dumati dans bobo, Jésus il y a les quoi. Oh duma fe, duma fe. Quand vous l'avez ma ongle mou, famille Jésus du maïno, takpa idumai oyo fait. Fait ngamo we dumano, yele kurale mo nyanyi e ilei. Fait ngamo owo odumainu, yele etimo e anya eti. Fait ngamo wo dumainu, yele surale mo otielie. Keika kio mamu, ma quand vous l'avez nyolie titi Jésus du maïno. Et là, on va se afin amaï blé que et asuo amaï atin que et ruo swano que et yo que sraka yifwe mu mobe gira o nyusa nsre que e ngwan e srewa e kele ike kura ngamo e yo obon obwenu fani famille Jésus du maïno nsre que aswa ebo afin plein otiolie ngamo ekoyo na odumanko nyankan vule ma owa wen owuka ema eyesopa eyesoklan ma famille Jésus du maïno bless mo pa men no ninge nga eyobe mu etu ekunu eyepa sange kotiolie okun nve onu e hakundan o transupa sange nsre oke ason ebo ma Yui tole sorti srewao sorti able sileo ma ikula ngamo yoin ewa pensuke ati nyamien ye awo nige mkula betiso ati nyamien mo aklolie ye adelie rable ngasumai igole kula ngamo ifa dike kula ngamo ikan ninge kula ngamo ifa kle ma ikula soin okan wodumai famille Jésus du manouya Israël. Amen. Alléluia. C'est diacre et bonde et maman ya mien. On y a encore beaucoup la élike. Bon moi et femme reisou.
Eyo eni anga mo besu esunya masumbeli kebie. E mai kwa e mai nesu na ye mi bo aya e wangle mu ilike. Na e bonde le ase. E bonde iya e. O mo inu o we mama fien. Ya mi vle mai gwase. Kru fue sa dandanga ayobe. Ma be kan bende. Na urebo adi titi. Ma be ukpajabe na be ken iunde be si hallelujah. Enya mien otikpa. Ali ekla nga mo ke mo san o yikru fu inglo elika okroe o e usamu be famae oni elika wa fan kra ke ye nyunu so fada ke esi unye na ele ase monesu na la ya mien ase. Kani ongwa inu sa dandanga mo ya mien ebe wa ma o. Sa pakpa nga mo ebe wa ma o mo ogokru monesu na le ase. Ya mien klo odan. Ya eni afanga ya mien fani ya mamelika. Eni afanga ya mien fani ya rombelika. Si u yengle mu. Si nya mien ye kun. Yo le ko mo asonu bokun. Bokun omo ni ya mien sramu. Bo be kle o nya mien inde, nya mien ati ble kla nu. La mien se be ngwan iti ekun. Nya mien sura le nga sonu su. Isura le sanga we ma be su. Isura le sanga o. Isrango pa be mesu, jumango fa be fa di afien. Ma esi ya mien ye la ya mien se. Yo le kokro envle. Ya isakpa wo envle isu. Se ya mi ya ungwe no manvle inu ungle mui ya kwa ya yama wangle mui. Tingeke kwa ya nyani ble ma ejuli wa nya mi ya vwe sama onvle suntio. Ma ila ya mi ya se Côte d'Ivoire iti ekun. Esi nya mien. Se ya mama ma ongle mui wa ememe yo na ngama. Se alama wa ya ele ya se o. Se ongwanu wo nya mien. Se to pe to di ofi wo nya mien. Se la eja o ofi wo nya mien. O mangle mui efa mo efa kula efa sena efa ma odan pa Jesus du ma inu. Ananga ma kula o nga ebe ma ananga ma beti danda sanga ebe ma be onyeme be esro o ma ekla e mo enua efa ekla e wa wai e alo wan kla efa ela wa sengle mui dan pa Jesus du ma inu. O oba kloli e dan baba e ole nwa senga ya miekli akloli e afle fakaki o mamu o ti akunwe ke ti onya mi o mamu ti olie
Kangania e blanc kwa inu e usanga ya benu fama e famo e fa kwa e fa ma na pangle mui Jésus du mainu na ngama kwa o mama malengi oli titi Jésus du manu mo yeso amen mien vle e amumoni bale Jésus du mainu ya blenga ma mudi ya mien nruai ma isura le obugwa amunukungwa musu Jésus du mainu Blengo ye ya fama ma ye nyamie ke kanga gwemu ablangulani nu iwa nyoiwa ebla inrulena eyia ye etogwe ye ebo gwe ngemu ememe afi anangamati nyamie kumbo oti kpli oti famie da kula hallelujah Enya mieti kpli oti famie dan o ma ke we nyru o fala ke we e meme e ya e blenye Alléluia. Gloire à Jésus. Nyamien vle et amori kenglemo et mini et deux fois Jésus-Christ de maïno. Man nyamie angaboti yakruye fo nyamie yakruye dan gabo oji unglo titi otraye klaye ngonsu Jésus du maïno boku yo le inu mai jaso likale na ifa kan vule ifa mai nyamie amen. Yeah.
Mama,
Yeah. Ah, papa, ouais. Ah, mon mari, là, il y a assez. Il y a des mains, quoi, non? Oui. Ah, mamie, mon. Et là, il y a assez. Alors, il y a des légions qui n'ont rien. Assez, non. Ok, mao. Yeah. Oui. Anya te na fata. Ya mama le wen. Oye oye o. Le 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 le. Oh. Nana nye mi gbori e. Ode bi o. Oui. Sorti mana gagné musique. Mais non wow. Et dis malade. Sorti mana gagné musique. Asie na soa ala kiti le ni ma wow. Oh. Amonia bébé nous. Ala di bedi malade lo. Sengeye yemi si ambwe. Oh my god. Ele ya say. Oh. Wabo de mamwe. Yeah, 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 yeah. Whoa, yeah, yeah, you are, yeah, 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 yeah. C'est la sorte du soir de maman. Mesa ikluti joa. Blenga ikloke esi aofuemu. Eni anga bonne ye beni ye besuye anyanga. Ane yoti beswanga nuwa urule krikri. Se isofo ole ma ojao na esi. Ati asonufwe titi. Anze ne aba ka fo ufama ya mie. Senge ne yoti wa urule ya oma esi wo. Yo mai bonda so eni anga beja olimbe no. Eyo amumoli bale Islam ka ngwase. Blekun ajuma eso amunu ekun. Sede mai sesi euna eti elemo kwenu jasin. Isonti efle eni a bien lie kwa Jérôme. Lengo ba mai so enu. Alléluia. Nyamien vle nglemo e amulike emis en Jésus-Christ de maïno. Ma kan vle ni ma malay o Israël nyamien prière Jésus-Christ de maïno. Andemo eti monetien janvier ikemba abla oni noi yesime falin dole be famali ke maiba ya fay bo ekri nyamien vle e so ti mai kura e akundai o trawa. Yen dolo so ye patiri nu wa fanyo. Eklikli oti akpaswa gabo nde obenua boy bebe kambe kle nyamie ivle kokon isu inyosui nde ngabo jasi ofle onila inu flanle isonti yebo ibo ke yeba banga boy ble kura nu kai fle bewa na ole akrunjuende yabe fama ya flebe yele ke yeba ba sombu ajasu juma ebe dio isonti mai kura iso yeba ba benu aja sunde fuafuemu yeso benu oninde. My bonde kai sobenu.
Anyama Klofwe Pamu et Amulike Nglemu et Miss Jésus Doumaïnou. Ma quand voulez oyo nyamielie. Ya ila fisuke ndanga boy boulay. Et boy ma nyamien boy satan damu et afien. Alléluia. Et si qu'on est tobe, que nyamien rabe sous le sang, il faut liement Jésus Doumaïnou. C'est à faire bonda Jésus Doumaïnou. Mais ça va mouner ça nous mamou. Alléluia. Oma kay ni anfa fin kan sa anglemu jasin fe kon owe no oma e wa bosu iklamu yele aja oma anglemu e wa fle e babali e be fle kwasi kwajo benal ke ba e sonu oninda bole isanu e jasin songo oma ke ba ma e sonu Jésus Doumaïnou. Alléluia. Quand fa que tu dis ça, que yeli anyele ndabole mai bunda e sonu. Alléluia. Afia imasi que abale chemana ya nwa. Alléluia. Yo afa jasi e ule baba sanu ndenga mo nuai. Sana mo eni be bai. O na o ko fe na ebla. Alléluia. Voilà que ko fa la nya ekuzu. Eswembo. La nous bonne transi. Umbukenwa benwo. Maestro Benou. Alléluia. Alléluia. Oye nyeme makavule oyo nyamielie. Ke fa ken transa e flanu. E baba nga oye be fle kwasi kwajo benal. Ye baba so o asonu se mapo bwede nganua. Na fizuke sra suma esi. E baba so odi juma e nyama nga fle me OPH. Bobe kaki ndembe ma benga boye be timande odi juma be afien lo. Alléluia. Ye nglemu ne ngumi obalio e nyama blanga mo obwe konlen. Ikusuma be fle yi Kofi Akisi Geneviève. Alléluia. Et maman Geneviève, au asonu ngabo ebe fle mission mondiale évangélico. L'enfant est au sounyamienyon. O ma bokon ele nou be sesielike be ulu aja enu. Ye aja soy iken yele weken. Boye oti février anglo ngabale iken ba bluni ngloin ye eya eja aja soy mérite yo pougonlon donc a fle 11h isu. Alléluia. Kevie loin et suba sonwa pasteur be bureau lo estre nyamie e mame kokunye kanvule osuye nyamie lie. Alléluia. Oma ndenga bo we nu amotie e bali yeole oma e wasre nyamie ke orabesu e wase e anyasu nyafwe e ba ya o désiré ke osre nyamie na ofa ajason ngamo e simu ma sesi wa ju bo e coin ma nyamie bo yo na tenson Inwa okra yaklama ma Israël. Esi nglonglo nyemie pli nglemon ebo ekun eloase famille sans Jésus de Moyenou. Otia kungwe oni omanga anangama nglemon anangama ba siesieke ondei moti na loi anangama moti likemo on fata kebe suisu anangama nglemon be bali kebe jesolie inwa. Oma mien efa sesi le ngaba sesi mo afaju don wensun efa ya kyosanu oninga ba sesi ekun le mo blenga be kleli oju efe klaso fa ya kyosanu esroko bon ayuma like somo bienbe yo mo tia jain ma isolie o eklama ma kan voulait maman malay oyo kumba kiolie e famille sans Jésus de Moyenou. Amen. Alléluia. Ici esumambe oninda bole koku emindamu ajaso bebo. Alléluia. Nyamien vle nyamuli kengle mon famille Jésus du Maïnou. Ite sous ajale kumba iso.
nyamien dense ke like kura les blés o les blés kumo esun o kon les blés kumo ediakunjwe akunjwe blé ye wa juwe afin afe kura sun les kura o les bobole o kon les agwalie ande kin o ti kin dan e klo ke la mi anse kamu ke ma fa micro nei o klike o ti li ke mo o ti nandolje o ma andengle mu ndia kunjwe ke mfa minia mbo so fwen mfa sia munyu afin nyamie watike sura le dan ya no ingwan inu ma pasteur Toto Emile Obla ambone la mianse La nouveau c'est ainsi. Amen. Ngelokan, pas ça. Ngelokan. Amen. Oma eliki pa mo eko fine. Nsusa ke ibo ko kunde. Mfle mi ibo so mfle fue miji obla. Mfle Maman Monique Kwaku Kobla. Mfle Madame Kofi Roseberry, présidente avec Massimo. Maman Kofi Kousma Ikmo Owe. Alors, Iwanga Ezuko Fei Ini Mwembe Owe. Oma Nsebekebe Kofa Iwa Blana Bebla. Alléluia. Quand vous voulez, oyo titi Jésus du maïno. Oma enian blain et wine befleyi kanga beniwa Cynthia Serena Christelle. Oti asonu se manumba o anyamalo. Oma senya miedi su mas anglonga oba enu. Kiemba bluni nansu be si awa inyru plateau à la mairie du plateau. On kebe se ke mindisu e kura yesu ya e arabesu. Alléluia. Kien son kusuma bebuli akuna ke taniole na eklafa tani oni okay yole mblang blangla kun tikoto kunyo. Sinkun. Ok, 5 tikoto kunyon. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Oma anion profou pamu ande
e srampa nga e fasi amunyu nya o e o ma e so abebo srewanu na nyamie bobo otika tin klama na ningem kwa e we o e Jésus do mai no ma e sre nyamie e si anangama nyamie pri sakpa boya si ningem kwa afin oklato sesefo Yesu sanga dei et la oase afin anunu osufu e mwenzoe ande ken ye asufefa kle onibo sonfo mo asiesie li fameni asonu mwandia kunjwe ye yakibe osanu tinge ninge nkura ngamoti ajanu siesiele ma ke ken wa ju ninge mbe kura be ma quand vous voulez au fou clama na odumai au fou Jésus do maino yo ma be dwedwe ke be ko be ba be wura be yo ningemu ma o anjumu be kula be un be sasabe ma quand vous voulez au yo li titi Jésus do manu amen mai bonnes moi be mami moi ko sume Alléluia. Alléluia. Kay baba njali wa wen avion wi chen oti ochen sa dia krunjue bonde da kwa mama nyamie ma iso krunjue li ma nyamie si wa mvwe ma nyamie yo ma kusuma beklo avie Jésus-Christ iduma ino amen. Yesu ye jasi isu ngali ati jasi ufle oti ye baba mumelika ye sirie baba bena boeti ye baba mumbe akpaswa isu pen enwe maenu ato ye si me kura ke aima kisiechen boeti janvier ngai kemba bla onisien do swa do nso onibwe ma ye kura so ye yawa na ya kambu nyamie likaule jasi nu flanle ye baba mu ngabo benia ye ungu kale sui be bolika siwa ke otisuka e kura bo eti krisifwe bo asonu bonga inoi be kura bo be sentiment be bo afa obesu pa chengwa kana mesui ma be klebe duma ye asonu wa bo wa siesie wa niambe osu isontima ke baba me kalinde soin na ule kleli ye baba ye mami ye niamamu be kura be duma ye isi be wen duma klele blay wa vie sange jajale inoi anglunge aulu nomo ti février inu ya bebo besesieli ke benia yesi eniama ngabo e bekleli beduma so be likao ngawe oti ikungbanio be kulanga boy ke ngabo ebo asonu ibo boy bekleli beduma ukale kungba so inui sa oli likavie boy wa bai bleule ke ofluai afabana yesi ngabo e benia fluai sui be maosu afotwe ke ko ina tale ngabo fraka tani watani na nyamie iduma wanya kamvulenti isonti ma ye baba mu be fali be nyama be akiri yesanu e nyama krikri yele 07 57 09 71 39 nyama inyosu 07 07 56 04 45 ye nyama kasien 07 09 69 79 22 ma yesi ngabe onyama so inui blenga boy flebe koko ba yi no mekre ke ko na yawu iwlenti ye monenche anglo kra nu monenche kasien boy yesi beton liduma ke monenche mboti ti dele chen ye baba mbe wenke mai bai na mai bangbe ye ke eni amamu ye jamvwemu be kura nga boy ni be di juma kwaso akungu menui ba inu atobe na ye kura ibla ye asono likaure le mo chwa inu kusu ye asonwa obo ibo jolache dosien onibwe lenga mo faju do mo chwe onibwe ye baba meton liduma ke mai blane aswalike ke ko ene asumakpa maso watramandimanti mlache eku oti srewa dan owa obobo 8 esu ovie mindisu obo wa srele ani ofanga ojuma blana ye baba ni mamimo be aswa obo srewa inu ke ko na nyamie krusa wayo ngwanti ye kasien oti yache srewa owa eku ye yache so eton liduma ke
nyambien wa wei ya traite daga bo oyibe ya ifa tonlio isontima ya ke kula obobo 6h no soanu doncien oni boué le ofadran do mo tue oni boué et si besoin le mo tue nu asonu ga yobe ma kula imi ina itrembo ke ko ina ye nyamien sule yiwa kpaja na Jésus Christ iduma wanya kanvulenti ye kasien ndega boy o inwai ye baba nga boy beni ayo kale isui bewen anglo nga ya urunu lele nga boy bobo janvier il est cri boy fa juande moleke il est abla oni noi kale fisa onu male ison tibe klali be se suke afwenga boy sini lo se kale vie otrali isui ke asonu vie ma idurablele ye konia e baba ni maminga boy beni aflwa isui ke ko ne ya tani kale na Jésus Christ ma nya kanvulenti si ani niamo jasinga moe yesibe faule yesanu nglemo ya tabonye ma Jésus bobo ya envoie sile on y croîtra Jésus demande mo oiso amen Eyo enia imo oni jasin klama ifamale blengo ye ma esi esu yo le kenya mi oli eni awiembe bo be wa be la nya mi ase be si nya mi unye yo le eni alie kwajo amui linda nyamie o elie yo le ke diplôme go so abaki wa epenyo wa nyeme 2025 lie oboli nyamie kasie ke nyamie so fa me yi o fe satiri ke fala nyamie ase nyamie fali baki o fa meni o ma o si nyamie unye o la nyamie ase onisika kodokun blue kwa ya ema ikusuwa o la nyamie ase o si nyamie unye yo le ke afwengo sinile nyamie ni eni suni ya uro o ma ola amiase onisika kolokun nnu e mama lie asuma bru Beatrice iwa osi nyamie uye ola amiase yo le ke nyamie oyoli gwegwe AVC betupa kengo soin AVC okani blaso se nyamie odeli nu eri gwegwe o ma oti aklungwe ola amiase nisika kotokun ablan ma ekura ebonde la amiase ebonde ye ami yaye ami na wle otikpa be ki se su be wan yanzwe o de be afembe kwakwa nu makan vule nye ami lie ke kanga yandra mu de tre san wa nglan inwa mulike papa nga mule yi afa bi fala nyami ase isonti blenga bo fala ke si nyami onye oni esati ninge mu ye masra kun ofe dikeri nga bo osiesi elingle mu ko fala nyami ase ibrusu ikele na ogaso fali ejao na ila nyami ase Alléluia. Sene ya ki blen kwa e anya se fo mesano. Abe se bless ona e yi kelem. Nyamie
Yama oh yama oh, nyeni yama oh. We yama oh yama oh, nyeni yama oh. Anyama grandi mo, ala nyeni le nyami oh. E uba oh, se gambi nyami. Yama oh, 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 nyeni yama de. We yama oh yama oh, nyeni yama oh. Si anangama nyamiekli. Nglonglo nyamiekli. Nyamebo ikpa elein olema unsu. Nyamebo otiboti. Timi kakla ofiyi. Ane anangama nyamiekli. Dike kakla ngame anangama elei. O nyamiekli woyo mayo. Kay die fiemu we woto. Kay die watamu we makriamu be baesion. Anangama nyamiekli. Se edie sati jumamu we ma isungulele no. Isoti anangama nyamiekli. Nglemoy otima su ke ngaba enyen edie kpeo. Isonti e fali salali ke kungumu e abasiri onyono. E srokejo anangama obo ora asran subo oyokba. Obo ora like subo oyokba. Raisar ni ke so me krok besu Jesus do maye no. Anangama nyamiekli. Esika yo, sranga moye oyo anwen, eyebi. Yo le kananga manya miekli, onwen yo ekpli su, makaka mu be dirike mu, sanga nanga masa ye blusu mu, ye kele mu. An nyale nga moye yo betike kakasa, bebe sakye sa ninge mu, kan etinde ma eberi ka Jesus do maye no. Isanti ananga manya miekli, ngremo nsreo. Ni akpen baba ngaba be yo, bebe o yue me kwakwa. Bekrebe ale anangama ngole mu betikaka mu ekra yo na kanza ekpembe boboy na ya iwiwi ngaba ifa maninti sonu na ngaba betwe ngaba tia wiwi mu yebe wiwi fa ma Jesus do mai no anangama nyamiekli srabe kunde juma onyeme ngaba ya maenti anangama fa kentinde me juma bi Jesus do mai no o mien nglemoy esreo kayo ngaba ifa si onyunu sonu ye san ko no mamu juma nga be fa din ama be ngule na ba di no juma nwa wa yinu titinti Christ Jesus bo wuri cheni iduma no esire onglemon ma oyoso amen amen engwe bonde ma ebwe pa makan vule yo nyamielie amblawa ma ekoto ma ekoto ejabu emesu ma ekoto eutu eyin ase anangama bo yiri e ibo etike ikukunu nemusa iye okankan e o hallelujah blenwa ju ekunke e mama eyan mie eyiya e Hallelujah. Ela waseo esi nyamie Elia yo amo mo isi nyamie Ela waseo nana nyamie Elia yo amo esi nyamie Omani emwa sotia ela waseo Omani ania o sotia ela waseo Waka ewa bonwa sotia ela waseo Enyamie elia ela waselele Seya lama waseo Ni elia esiae Seya lama wase mlomlo Ni elia esiae o sae o a o na ke elia ekreyo
fangano tiema e wamba menywa o Se alama wase o. ni elia esiae Se alama wase mlomlo. ni elia esiae o sae o ao na ke elia ekweyo sango fangano tiema e wamba menywa o Lalo Elia edi lalo Kenya miekwe okwe o. lalo elia edi lalo ke nyamien kure Lalo Elia edi lalo Kenya miekwe okwe o. lalo elia edi lalo ke nyamien kure Afwenu anya masrangba sangenya miakpreso wa ya woi. hoti lalo Sravie mumbeti majuma sange sinya miara osui. hoti lalo Sravie mumele mabao sange sinya miama ondai. hoti lalo Sravie mumele malaule sange sinya miamba wasi. hoti lalo Lalo Elia edi lalo Kenya miekwe okwe o. lalo elia edi lalo ke nyamien kure Enyamie klo mama le ma ememe ina iura kwase. Nyamie klo mama la o ma ememe ina iura kwase. nyamie kro mama le ma ememe ina irangwase nyamie kro mama la o ma ememe ina irangwase Moisi nyamie klo mama la o eso wa meme ye. Nyamie klo mama la o ma ememe ina iura kwase. nyamie kro mama le ma ememe ina irangwase nyamie kro mama la o ma ememe ina irangwase Jésus te ngwangwo sa ememe yo sa dala jasi nyamie o ma ememe ina irangwase Nyamie klo mama le ma ememe ina iura kwase. Nyamie klo mama la o ma ememe ina iura kwase. alaje dire fini nyamie o sa ememe yo nyamie kro mama la o ma ememe ina irangwase ma ememe ina irangwase nyamie kro mama la o ma ememe ina irangwase
blali mi sote manyami ti mi emo ne ase blele. Mangwele nyejela mami mangwele nyejela bien Jésus blali mi sote manyami ti mi emo ne ase blele o.
Sotio fatake, ntoye mama wa o. Momilie sente ijo O o. minyamia afi wa o. Minyamie sente nanti o. Minyamia afi wa o. Iseke senkpende ti o. Minyamia afi wa o. Momilie dede umie o. Minyamia afi wa o. Yeah. Sama mama wa mama wa o. Sama ima wa ya o. Sami wongwango minyamia afi wa o. Sotio fatake ntoye mama wa o. Mone suna mama nagama. Seya mama manyamia mama nwa. Sete nati ofia nagama. Sete do mi ofi nyamie. Nyamie ne ma vie yo le ma bobole. Mama nyamie ko fati anuma ofati sonne ma ememe. Ole ma bobola le ma gwalie. Efa mama le ma wo anagama. Ole ma bobola le ma gwalie. Efa mama le ma wo anagama. Jésus Atilengio. Atilengio. Efa mama le ma wa wa nangama. Jésus Atilengio. Atilengio. Efa mama le ma wa wa nangama. Ale ma bobola le ma gwalie. Efa mama le ma wo anagama. Ale ma bobola le ma gwalie o. Efa ye ile e ma wo anagama. Jésus Atilengio. Mimie. Atilengio. Efa mama le ma wa wa nangama. Jésus Atilengio. Atilengio. Efa mama le ma wa wa nangama. Jésus Atilengio. Atilengio. Efa mama le ma wa wa nangama. Enyamie wo wa o meme yo e. Yesi nyamie wo wa o e meme yo anagama e. Hey, awa meme yo eh. Enyamye wo ao meme yo anagama. Moisi nyamie wo wa o e meme yo e. Anfwesi fwe nyamie wo wa o e meme yo anagama e. Hey, awa meme yo eh. Enyamye wo ao meme yo anagama. Hey, awa meme yo eh. Enyamye wo ao meme yo anagama eh. Jacobu nyamie wo wa o e meme yo anagama e. Hey, awa meme yo eh. Enyamye wo ao meme yo anagama. Ega ye la ye ti abaya o e meme yo e. Alaye ma fwe nyamie wo wa o e meme yo anagama e. Hey, awa meme yo eh. Enyamye wo ao meme yo anagama. Quand vous voulez, oyoli titi famille Jésus du maïnou. Maïnou kongun e jasona e bonde et quand vous Jésus. Et je demande d'anglais moun. Alléluia, 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 alléluia.
Man quand vous l'aignoliez. Amen. Amen, amen. Man égouassé Jésus idoumaï nous. Anouman si monnaie, nselia mouke, et ya ou fouek pa, oania et osu. Nyamien fanganou, be bali, be oya fien. Moi idoumaï et bonde, sobe croix be nous, Jésus idoumaï nous. Alléluia. Koko inamba ya mabeble nan denga obenwa ba kanva clé. Nklo kem fa ben fa clamon. Kem fle venu en sobenu pa o. Alléluia. Oma andengle mou et Abidjan 2 région Issoukpen. Surintendant de région révérend Koumi Jacques Oweafien ma obla en senou. Idumanu ye so classe ke ya ufu ngabe fimu abe bali ye so benu alléluia oma ya ufu so mu besu pen yele asonu sema nga classe ke deuxième personne et secrétaire général révérend Dibi Kwaku Jean Oweya vient maïsonu et Moni Balé. Entre nous, pas entre nous. Alléluia. Et je m'en balai. Ben abe sou mo beni be bali révérend Kwakukan Benjamin, oti directeur Gassim Bolet, directeur de la mission et de l'évangélisation. Et je m'en balai Jésus de Manou. En ce nous, on a du mani, yo se va grand. Maïso, et Baba, Bosu Kona Raymond, oti directeur des mouvements et associations, oti camilitaire surintendant. En ce nous, pas Jésus de Maïnou. Ma et yobe kula be moni balai Jésus de maïno. Enfin, c'est Oma kana mofa igole maman ben liketie be bali mo be kan clé kusu ndeka onwa mo nkloken fasi ya munyo. Alléluia. Alléluia. Et nyamien otipa. Amen. Et nyamien otipa. Ike kura ngamo nyamie yo oye inu onsu okonti sese makan voulait ngelier Jésus du maïno anouman si novembre nous kemba blasan et c'est célébré que et fa soin et fa ticket du mangamo et moi sou digne et fa ticket anouan et fléli entrée pastorale qu'en nous ça vient me mo Waïman Issou, on classe que font les autres nous. Il tient ma ungle mounion, on croque un amounion. Yele ungo, ngamo mfagwali mi bosman fwe mbesu. Oni ejamo e unzini. Tranviemo clé libéale. Afin et sortiti. Pour les gamins font ti samukam yaki Jésus du maïnou. Et nous toli président et c'est liko yaki. Oman otisuke ande nous en toamu. Namu kura ngamo oklili amu yale amu yaki bekemi. Ye juma idile nunkusu.
Duma idile nukusu. E jajali kema éclairant be duma na eni ambelika. Waima viembe fait okleli viembe yale. Itie samkam yaki. Et in soutranle ngamo étrangle cloamo et fait la veille des 3 tentes. Okleli viembe yale afion aike etan nisikana et astrenyamien. Il est nous samkam yaki. When viemu jajale inu ningembe wanua eke yakpo kibe e aji. Iti nsamuke amuyaki. Akundanga mo ebube ndenga mo ikambem oloviembe ngasi. Ogwaviembe nyanse. Iti nsamuke amuyaki. Juma idiwai otia popo. Sange se akundanga mo mbubemu ndenga mo nkambemu jajale nga mfabemu okle sanviembe ngwen yale nsamuke amuyaki manya miembobo o mamu fanga na amuyaki bekemi na ajale nga mo ya fany ma o ya ajale pa Jésus du mayinu amen. Et Baba Koumé Jacques, Wati Abidjan Kwaswa, Nyonsu Issoukmen, Nyori Kenglemo et Jésus de Maïno. Nyori ke Bini Anyonga Boye ni Beba et Bedou Maïno. Nyori ke Baba Président Idou Maïno. Et Baba Kra Daniel, à Nyo Conseil, Nyo Bureau Exécutif. On est à son fouet en apply. Et à moi qui ai Jésus de Maïno. Ndeye efinsi ofinkan lele. Ndeso ingani yango lele otolik mayilo. Nyoko boni ya seboni ani otike foni bale nemsapa. Isonti. Kofleli ni amodi be igori. Eni ankoto libo kenga ngale mo fakoto yansa. Oyiri yakimene ikpenga mo wisuwai. Na ikpen kusu professeur yaki kwa famaye ekusu ya faya makpendo wenwa otiso nsanu la liwa pemio nyibro yo se yo mfa na nunu sumojan mfa ndi mi juma iku oma okanio nyakiri nu gbe ankusu anyaki amodi no anko suenbo ma asonu fo ngabo e obi sulo we oni bebe na tiri you are fanga mwe oiribo wa jabe kun o patabe yengle mo wa ba wa na pen idumanu oni yeni akusu idumanu e kura isa wesin na esa mo yaki ngabo tie ibari yo ole. Alléluia. À son nom, c'est pour deux et à Moulike Kinglemu. Ndem Kusuma, et Simon Befafin Kanele. Et Boanyandra Menuno Sangue, et Naname, Kame Bopong, il a fait ce qu'elle croit et Tili. Ndem, on fait les tours, Memelo. Oma Yakike, et si Befafin Kanele. Et Pata. Et si vous êtes cyclé, il y a docteur Ngesa Noël. Oma ikusuma, osuma esinga mukebeto, et ngamo eti asonu nganuba, nama bikpataye. Et surintendant Bobo, ok patalier, bo eti conseil, ke eyaki. Ikusuma, amufanga numa eyaki ndosonu. Alléluia. Oma anglemu ema esansu. Asonu se ma pobwe 2. Et crois que c'est Savie Saint-Wa, na yuma e fait, nglemu Jésus du maïnou, et si mou besu pataye, c'est joy ekunu, ma ekra et ma esansu, que ndeso o joy ekunu. Yama, natina ou flenga mo, nyamia su fable,
Quelque na ya o satan dans besoin et on va makan voulait oyo nyamiel Jésus du maïno. Bakoumi Jacques, on est à son fois mon. Là, mon croix, moi, c'est Jésus de Maïno. Nga maman est ebe fleke etinyamie imamono. Nyamende ywa bile soutier. Yo beti sran bia fien sisi foi. Yo le kebe afle beke nyamie imamo. Amo tinyamie imamo, ma iso ino yamo ngwa ino titi eme Jésus de Maïno. Amo ya kikei manyame kuso oya kidien ofa ochamo. Beaucoup le no, nous serons kamo jaoli kawre. Et baba bosu wala nyami yase sa danga mo wasi yenti. Et si alolo yami pli nglonia siembe mi obo sa fu onule asiri yambo ya foli on dembleri nde soti ke kanisa okpaja yinu o ma se na tie kona ya fu otofu atin on denye mayu ke atoya fu okun pa no creating pa fo esu fale no elo wase yole ojuma di fo ma fa baliwa juma idile o ya unenu e ko di kon ye sawie otreli ya kundanso e kusu asie won ploa awon sana kula nga mo e beti won se kan fo wa ya ma beso e streke ayo mo su fo onya komi e kon so nga no Jesus Christ du manu Jumanga boy ko bain oboba bori pole faule sanu keso ju odina wa so no wa ipan mo wa wembo botin su e kuma e Jesus Christ du manu senyamiende o kan o senyamiende o fakle mamu se foto yo mawo se yo elisa no fletre asedia su kan de klei mo wa wembo bot di juma na ko kla esu trembo na juma mo enyu Jesus Christ du manu yese ibo ti be su ben okla ken ni won se wa fakle na san e kusuma mo yo siebe onia besuan mabe won se kan fo wie Jesus Christ du manu ye manu aset na so no nganu afin odu mani be bewa wanyu nya nyo fitewa esra oka yonglo wa so no wanyu titi ma un bien trawa ma boku yele trawa ma be mangu klole trawa mananga mami o mo sa ma kula dimai ma esan so to na edie wa yinu na kenga ban wa yo kokla emo ananga masanga mo wa fitewa nengle munye Fadi Juma dans son nom, Fadi Juma dans les mon fian son nom fité, au luri kaoufle, nama au coming dans ce titi. Lara et soum le mon, rapasteur crassou, réancien mesou, rason fait moi mesou, et mi Jésus-Christ du manou, moi et ça. Amen. Ande nyamiende kanfwe otie ya ufwe tange otia ufwe mboko afin odili juman yo pugon asansua nyangonlo ande ye o ata ikranio mo iso directeur Benjamin eni
Et si Jean Dibi, à son SEMA au Côte d'Ivoire, un secrétaire général, on est au président Eganou, un pauvre d'enfant, et bah, Bossou, à son SEMA, nous, et à quoi ça, mais betingue fouet, bah, commis, un petit Abidjan 2, un surintendant, un pasteur Kra, un niveau sur le croix. Nason makwanga mu pop budoa nglemu e am que Jésus demande e am que Jésus demande ye era ino ke manyamie bo ekloye bo flelier bo osia onvwe bo ye Christino sakpa etra mu kla musu Jésus demande ye afo flenga ya ulunu bolé 2026 nous ma ka kwanga mu ko e manyamie e ala je nyamie e faundi e nyamie surale ye esuma mu kla Jésus demande moi so amen pour de afin ntia o fem beaucoup sangue akie oui ndi ju manyango so sangue nyoli district qui est secrétaire général donc que pasteur Saint-Joali Ghana la new intendant pas intérim. Donc, il y a son nombre, l'école à Kota 2020, 2012, nous. Il y a un glémouille et là, il y a un C. En tout cas, que nous lui avons soit nous, il y a un tableau sur un déti, comme nous avons affilé que un pasteur, il y a beaucoup à y aller, nous avons sucré, sucré sous. Bon, moi aussi, quand bon, aucun nyamie a sonné dans les sous, et nyakundai wolio et sous ndeye et soit quand aucun n'y a table soit fan ou y clair fan ou le nyamie et ça part au amusu, ça part au amusu. Comment ça n'a pas si me coller banga kwali ke yo a ulunu ye beau verre ye beau assiette yo. Et dia so mais la fi chocolat bon sur la fi aussi yali ke fi bois verre et bois assiette le afi de la faire la fi. Donc ma e pranga sile ma yo ke juma di fois ye font ye basic be aussi voilà donc c'est comme ça. Mon classe yo ke et me juma dile une colère ma ndenga nyame facile mais on le basuke ye kansu nde yele Paul franga ko krelimani efes femu ende trenna efes femu ende trenna ye fe ema nso ko gire mabroni sien ye kenge me wala igwelo afi ewaka eke kan den ye koy okun ekenge yi yakpasa avi mu ko yinu. Moi, Efes Femu, endetre na, ma isanya mien. Nana, yame kli, et à mot et à cloie anglais, mon Jésus de mon nom. Cloie, à cloyer dedans. Ma on s'en voulait ngatier, assez Simon Pierre que Pierre. Satan wastra mouanti. Que osamu que me paja avie nous ça bon e ulanga onui be guya sensa olien que ajaso ulanya me fanga o que asiwe que Pierre wa to que Pierre wa se que esiao tanga se que ajaso la nya me fanga donc les noués Pierre bo awa fait fanga ya vra sonu isanu e wa di jumalele e fa weli nyuno nana nglemui wa sonu abwa onu wa sonu abwa kran sanga wa yi ostran enu afa ya sonu nganu sonu pa obede au cas de foot dans konsu ça kuma kwa si wa fana afa bijan moy ça songa wa yo makanvule e wa kumba chalie Jésus demande amen. Amen. Enyamie jumange di
et dans l'ika taka asonu sou akpali Israël vle etran les sort tange kasi kwanga nyame bolime e taka asonu isu o makanya me festramu o lekon okun ele jumanga e famen nawle akotonga e pali be son pa be son ni beti bobluni nyon e kon ja sonu me kakili me bluni nyon ekun sange ke ko ino o akpali san kon ele Paul franga ye kengeye Paul Clélio et fait frère foi Paul Clélio Paul ye wa wan Jésus e unenu blenga e wa siensunga e wan bela ko tobe wan le no Paul wa wan Jésus so wa sime sangelie e wa si Jésus blenga ko Damasi pour se créer à son frère me yale e nous Paul Jésus wa yi cléli ye e wa ti Jésus anie ye wa un Jésus bobo yule le nous Jésus wa fa juma ule sanu que ende ne fa wanwa asie mwansu en tout cas Paul Bojasilele Julie Espagne en tout cas meu mwanu olele ju Espagne e Bojasin kokon ason bobo e franga fraka e meule na ya kwa sunya mi pawe na ya kona tikpai en tout cas Paul fura blun sangue cleli benui e nu pangmalika betike ye ma kokunya mendenga un Jésus cani il croit il un batoule donc Éphèse froid ou froid benouvier Éphèse froid son et Paul cleli afenga que Jésus est bali afra blessé nyon ne de crée froid son nyon froid son nous Paul ofanya mie e jalenga e duma jali bokana wa yimenga we e va créer et nous, Paul, nous nyamie obuli srambia kunda la babobokana wa yimenga parce que mais donc akunda sogne e boule nous et oyo srambi kwa beye Christinu na benga e beye sogne beye e fabe o fa yi ya nyunu nyanglo le kasieno alléluia. Alléluia. C'est un dingue, c'est un triasse pas ama onle que ambonya me flamme Christ nous ye so diju makwa mu gwansu kokon black asien nous amuya o famu o yi kwale oni timi nglo se am fe ambunda nanya. Alléluia. Alléluia. C'est amu boamunya sena amu fa Éphèse de tricon et mal sang e fa mablu nyoy ngale amu le so kokon ke konyunu e won sa soy Srambe classe, ça t'est infallible. Pourquoi nyamie a un voix silencieux pour faire Christi of amani na srambe ye Christi nous na sramu jifumu paemu be kwa be sramu akon. Pourquoi les nous que be sramu fleur et akpaswa kon asiensu. Pour sramu kwa solien. De la kati nyamie bobo et satilike kombo et fa yi et kun sanglo donc les nous on wa sonu tu va fa okon o kreke nyamie fa sonu o fa jifu moni pa mu o bonu okun o yo ke sra o fresa alléluia lengale am se zo de pa fi ya baso okun e ke sra aswa o fle kon sa o sra soliem be nu nyamie bobo e wa fa yi kun sam benoit okun un des très pour connaître un sanno Oué, kenya me diju mason asonu nui. Oku timi ngabe o nglolo. Ngabe o meu moanui, meu nyamie timi oni ngole ngabo ole ansui asonu ti. Alléluia. Oke asonu inu nyamie timi ni kwale ofite meu moanu afi Christi iun nenyela sonu. E un so inetre sanu be fa koyi ma ko ma bluni bulu mo twendo okun inetre nanga e fali nulie otike Paulu e facie e Christ be nyunu e won sibike kanya mie ofa freli amu bo amulie osieri amungumi e
amu niasuna, amu fa nantina, amu pria sonui. Alléluia. 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 Indete nanga samu gwalolo amu fen makon lele juma bruni ancien ya gwale sulo amu kanga e fait pas c'est-à-dire que ya bobo e fait sura mu anso ene yo okleke kama fite nek ngawe ke fe lele nga ju mo tin baloy e fait n'être con le fa ju e fait être ancien ora ke amu ise an ngen batu c'est nga we so me da sunania mon dame. Un bon dame, vraiment, mon devoir. C'est un corrigement, sangue, et fait que, ce du moins, à mon dit, à mon cœur, à mon coup soit tique, quoi, à mon me sous les mots, à mon yon fanga. Alors, on a des camps. Il m'a, comme va du ma, un sien sous les. On sait que, bon, Christy, bissois fouet, c'est mon paquet, à mon yon fanga, yamie. Ofa frère ya musuna amu nati amu yo wanse kanfwe amu yo srambo ya kisake amu yo srambo burusa besu ye amu bokonga bonyami wawe ma amu yo afi nken loke asonu e me fa jifu moni pa e mo okra e kan e bolinu okuya islam kon we bokon le soy amu se amu ni asupa afile ke la filenti kon amu minti kon que nga souhait amu esunjule ngoi eti kon enyamienti kon yao amu kra amu nu oku yao e kra esuo alléluia alléluia le mbobo omo yakunda kan kon le afisa nyamienti kon yao e kra enui misimu eme penzo wa sai penzo wa se ke na nga su jole Onya mi o ka kokra na yo o e cry nu o e cry sunglo. Alors toti son pour que e plan sonui sans e wa fanga e fa eti iswe e se iswe e fa natio yesra ko wa fanga fa ti ye afa dijumanyo ye ma sonu plan. Yo ça sonye ya fait ima son sous le e fa djuma bruni sien sous lo moi ça consent que nyami a sonui okpon afanse yo ya tesu wa fansan ikrisu ke mesu bria sonui ngwe sunzu ke eno yawo okun inyosu yo nke nyami ofa e kwanga ti krisi femu e fa bria sonu nyo okun ye un ya un ke nyami masran vie mu me kele ke ofa bena ofa nia asonu fa melikana me yo pana e asonu etaka yo like kwa esen sanga suwe iwa dijuman na après okusu buya esuti abo nyele ngale alors que fait ma so fa juma Manglan, c'est ça qu'on les kangalais baoule nous aussi fort pas réaliser famaye. Et fait n'était non et maman qui fait du manglan. Là il y a un sangé mais son souke à son nom oyo. Éphésiens chapitre. Ça le ka mi kangalais nous. Au sein mon mamui. Emma nso nwe sange srakun ilike lienga krisime ike oyoy ye okra yo imamo ke nwe isonti ye ma ke no isonti ye ma bekeni inde ngo oye nyo bekreli beseli ke ofuli nglolo ofa be bot tralibe lo mwe muwoli ye omani sran omastramu beli keke beyo ke beseke ofuli nglo loy ibo tise ibo nkreke odumwa woli asien ibo mwa palo ibo
Ibo ali asia ibo loin, ikumbai, o fuling lolo, mwa palo. Otrani nyame sulo. Suna otran likang kla. Et alléluia. Alléluia. Alors, moi fa ça qu'on s'y a condamné pas. Quand il me sait que ce plan sonne, il y a un qui a condamné, et que plan à son soit con, et ouais, il a attaqué à son con. Oui, on t'y souvient. On t'y souvient parce que les à son nom, ya, les amis ya, besunya mion. Nyame souzulé, quelqu'un nyame denu, nyame ouin, Christ ouin c'est blé, ima wa otona asakimai, okengumi. Sanga se osaki, oise, o trekpangban. Len sako numbo nyame kuke emouble. Il que sanga nyame yilibe, bobe ti kloswan, bobe fi Adam yosunu, bo yilibe ke be fe. Beke isa sanga sa te unuli benu mi afanga beti onunya mi afanga ti otiakon aseka amen otiakon. Alors nyami wan on masramu on sambe kachisra afa ofle e me kachise san be nyangwa ofle kon be na ba kachisra ofle. Donc eson gwa ofle soin yele Christinga of amani Christi offert une gualier, une mogaille, et fato et tina. Ça n'a yé nyamien, et à qui kayena, et nyamien pri, et à fiancé. Ça n'a sa kou nou. Christi une gualenga offert keni, et nyamien offert mayo. Et qu'est-ce qu'on oba Christi sin, li kenyo ye oyo. Il Christi ou reke un gualanga, ti klostran guany, o tiaka, aseka amen. Donc, elles sont gualiens. Et oui, okunde ke ovie itie okachi nzwe senya meke sanga nyombe mi ngwala ali enu oti akpa na suyambe ko so ngwambo boy mfe ko itie be we oso Kristi nunio amun pa ke te be oso Kristi nunio oti ke ibo unreke e ko stangwale sa tem ngwana ti akpa don obezu ngwa ofle e so ngwale yesenya meke so ngwale ye wen otraminuo. Alléluia. Donc c'est Christian otien gwan donc nyamiwe yo azeke nyamiwe yo ils sont guarien il faut que otremi moano ndembo ibok pa yelengalen ese amatikpa nyami kwa ke Adam ingwalien oti sa teten gwan otrasien sukon donc we Christian guarien o fa mani bo croissant le fa mani ye sisran voy ye ison gole e ba ka ise o trasien so no o fa sie o moan. Est-ce que o ti weyin donc il savait me sunzun ça pali e person so amu enya sika e climatiser me o ti ate yen ki damu e ton ki pra me o ti ate me ngai me sunzu fenle like ma Christi friend ye say ye treo o ma kai baso nunu ma kai ewa Chris sa so nunu ewa Chris ini o demu ma el ye kwa na club mo sa bo climatiser en fen batu ma karo bobo ye lele ye marbre tanga sebe gwa Chris et nous c'est dangereux. Alors quand ils sont à son nom, et pour la France, c'est un ima un soin et un lequel nyamien okpri à son nom, on est Christ fait kongonga be à son nom. Quelqu'un qui m'a soin, il est sans con. Il que Christ melike oyoy, ye kwa ise. Bien quoi fa yo okle wenke yo minyamo se ke wenke yo que sera qu'on accord par Christ nous parce que ati Christ il y a con donc Christ on malike con c'est que les femmes mani woy je te
O aso nous lié, et nous place à l'union, c'est qu'amen. C'est qu'amen. On fait nous pas qu'on est pas. Que c'est qu'on va Christ sous. Parce que nous avons Christ hier au trail. N'est-ce pas? Est-ce que mon combat va yo Christ? On y a même qu'on n'a pas eu. Est-ce que on dit le combat? Et son nid. Donc il prend un petit fan guain. Et n'y a mieux nuit. On se rend compte à Christ il est à con. Donc fallait tilen. Il noué. Il me fa. Il m'a Christ o ese. O yo moi qu'on y est au trail. À mon paquet. C'est que c'est, et je crois que moi, Christ est dangereux. Parce que quand il y a un temps, elle est Christ. Donc, ce qu'on et tout le monde a dit que quand il y a Christ famille, il nous est, oh, il y a Christ in gloire. Que quand il y a ma un saut quoi que ma bluni non mais quand il y a aucun ouais sans con il que yonga Christ menike oyoy ye okla yo bloqué con que la fin nous naturellement cette unité n'exclut pas la diversité. Chacun de nous a son don particulier. Celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse, suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui, et selon la part qu'il lui donne dans son corps, dans son œuvre. Donc, Paul Lucas, quand il me dit, Nyamina, ma Christ au trauma, on est banon, on ma Christ soit formé en vous. Donc, ce sera qu'on, quand Christ nous, c'est qu'on est au moins con, c'est qu'amen. Donc, à te Christ, il est qu'à con. Alors, combat, à quoi il m'a Christ ou moins, qu'est-ce il me fait c'est ça. Il m'a bleu l'union. Il m'a bleu ça. Au cancer, con, et du moyen, on a dit, inde. Il m'a bleu l'union. Ouais, qu'est, okoyo na islamu bayo pa na badi ijumai na Christ une wayo pa tiye ma benukungu mejuman ti fanu sonio. C'est-à-dire que ce qu'on oyo pa que Christ osu forme nous. Parce que Paul on Colosse on ma Christ au trauma on nous non. Mais nyamende on ma Christ ko so ese o forme amuno. Donc qu'est-ce qu'on Christ okoyo pa onui. Okun like coin. Olie obokumba asiyo, obokumba akreyo, obokumba ale onfangan. Alors mais c'est quand il y a anglais moi. Est-ce qu'on autre Christ li ka kon. Okun iwa fangos oti osi yinglo. Mais Christ o ese Christ o tanya fien en ce cas mais afi iwa fangoti e un nembati ge oti kole wa okun osi yunglo. Alors ils sont du man nyamie e dise o fa sans vieux mot o fa sans vieux mot yemenian Christ frère mon belika yebe yo pa parce que when et un question comme bobo ti Christ ka koyen o le djuma koyen dio ne yo mais e un sran ya wen yo so un me fasna vie mo fa de djuma sonio il y a un il est bruni il m'a bruni konu ma bruni konu yo un ke nyamie fa quel dans vie mo fa man sans vie mo asonu nu ke beye be na sonu o ise oyo pa afia sonu pa ele Christ frère me pa ele bo Christ o trambe ngwanu bo Christ o yungo be ngwanu le di fe omnyam kunle no de Christ o yi mo nglo ngwanu ti ke o Christ nu ngwan o na ya se o na ya pa donc mais c'est si il m'a bluni konsu e kendensu
Christ sieli sran viemu ke osumambe. Osie viemu ke be jonwa. Osie viemu ke be boy ijasin fe. Osie viemu ke be nyei be nya Christ fe mu o ke boa sa melika ye osie viemu ke be Christian melike. Enfin, et on dit moi de nous gagner mes familles à son nom et qu'on l'aime que apôtre mon d'ailleurs prophète mon d'ailleurs bon elle est simbe du ma aucun gars aucun évangéliste mon aucun gars aucun pasteur mon aucun écrivain mon voilà mais quelqu'un qui m'a bleu nyon nous onze ofa beke beyona kisi foi ça mon beze peut-être que si on n'est beyo pa minyamu le fa ke enwule pa kunyon ngute pasteur kon o wa sonu sunyon c'est que yo mo me pa eletio anken pa ikrisinye le ngale le problème c'est que pour perfectionner que ba krisi nous ele jongo viemu ne yo anya masom ke be akro swany breaking village fa ke be se me bunu yo fa ke be se me tai parce que il fallait pas que si ça pali enyani ngwa krisi no c'est vrai que be die unju maekun c'est breaking nga be we swanga c'est vrai que ba di me unju makpa swanga we est-ce que e kan masa yo afenga we sun ko ngale sans vivre que bay oni dogo mu mais on a me ke e me kan we se ai pa e awuru so anu nyame siye osike ya nyangwa krisi nuli sanga ena yo apa donc on façon be ke bia yo pa pour nous perfectionner on se que perfectionner ngotio parce que etia pa la kokun inyo sunwe équipé pour que oyo pai okuntu ke osufa jumaso onige mu fa ese ofa wule enu alléluia ça est important perfectionnement okun équipement que son kono ko yan asonu osuplan esutaka asonu takale nzuenga do nu asonu takan il m'a bleu nyon, il m'a bleu sang, il m'a bleu nan, il m'a bleu nono. Il crie sous, il y a que sang à dos, mais yo, mais tiwa ouais non, devant des hommes matures. Amnia, allo benu, babeti kangai, ye, adjole les a fait. D'ailleurs, non, maman regarde, il a pris ma chose. Maman regarde, il a pris ma chose. D'ailleurs, mais qu'est-ce que vous vieille? N'tengan oise. Amboda manya mende. Mami mun kenkele am sinu de leo. Et trek brike ba be wo jade na enya etikanga. Leo. Que qu'on les 5 ans, et qu'on les 6 ans, et qu'on les 3 ans. Yeah. Oh, c'est impressionnant. Mais yo na yo parfait. Okun eti équipé. Et maintenant, et yo sans kakla, et yo pengben, non, on s'amesi, non, on boussassi, même si t'es cambo boy, on biakunda, kokun, et yo, et si pas, non, et si pas, ça passe un peu de yuma soye ngwansona, et yo paille, et yo pengben, kokun, et si pas, kokun, et yo bokon ele et trambokon ele parce que ndengan ofi bakangamo nakama mu ble ko pengben la kanganui outre fait edivier kanganui bi bon nan de passe wo bi pandosu e di outre e ngai tra krolomu
ngati asiale wa fan do ayi ngale asiale e place nous ngale outri pasu c'est glen beo me kay gbengben ikwaso o li se obviously amboda o manya mendey c'est menganya monsieur su yak penso na me adia un su juma na yak gbengben amnya e fait très beau de bosan e faya o jale ade ogwebo na yo me akimi su ko c'est Christ lengale le Christ lengale mais moi bon na men kanyo misi minimu nden sak mapa onu yikra yen batu no ne klik ngbanga no sange usanga usa e wunyo wa fanse ye kanya mi asonu ikpale no olikilinga ale krisinu oye afauka oviengumu uda sonu oyi krisin glo yele beni parce que nyami plama sonu onilike ofle sans enga falier bo o fa krisi wle nui o fa kra sonu nyon asonu nyile ele ke krisi esu yinglo porque e krisi nglo sans eyo pa nyami ma likenga we nui eyo équipé oko yeyo pengbe krisi no mais orienté c'est na wa sisna mesien awasa me be kungbonyo quand vieux be kande ko afan quand vieux atiebo ndekele atiba ali tonle ane mo anwa sawle quand me sele asonu prafelewe ande suma enjukele sans vieillir ndemoti kansa mais e wa loko lili ya e wa bloko nous ça quoi ya mais minima ali mwale wo asonu plan fele we anze e bubu fele we ngweli ke flake ayonda e mi asonu wa yo pana krisi wa treo amnya sa te wa fasi e mwan ne yo afi asonu oloko trei osiyonzuke osumonso esu kristo abe plan nu o ti aten boko ye kristo na mu o ti ate sanganya me ngasu la krisi tre like nyo flake yo e kristo yele pasteur meliemu ma o triangle nu kesi amesie li sakwali e kristo amu nga ye ngba tu sanganya mesie li ke e na islamu me yo islamu me yo pa dengo delibei be yo pa non you kwa be ko nyere ko die me jumai on be nyi kwa ngatu be ngwanu na ko adi krisi jumanvie hallelujah ya amba ko so ante aso no bai mamu sike nyame oderi amu ne yo sange amu paile kam ne sele amu ekpa agwati nu bo yo itien amu reke benga me sieli be amu sumui ke be bua kunda ke amu yo pai me yuke be ya savie mu ne yo an masi be toku d'Afrique be o ma fama pepe e yo wo ne yo an se yo be fama dengra e yo wo ne yo baba muye be ko to ballon alisi ba to pa be sanga ai mentralement be classé o non eti wan ni pa di wan ni pa ni kwandenga wan yo e ko to machi mais allié mais entraînement aywa vie be nwawo est-ce que be classé wo bon yo yende ngba olo sans me classé wo yo entraînement tous les jours mais match amical be nous ato vie de match ngina pa me wo se be classé wo ça y entraînement o me masake ikanga siyo aywa kwanu ale la fa kanga wa nu iswa wo yenu a périmé mais c'est quoi périmé manya mi ukaye na Christ ke Christ we fa ikpere asonu ma e fa we ma Christ ma me ka kusia me se be ke be die unjuman eyo isanu kana
nga me yoye me na eyo pana Christia sono o takana nyame dumai o fasia o moin Jésus du manu mo iso. Amen. Ese baba dibe ke osrenya mi mai kokla ke kan ikole on sa ye woli won gwanso senya mi aki ke baba ezo aflen ke nyupa mienwu ye ma famblem fama dike me suya sondo yu nyame nga be sere yu kwa nga me yo ntebona mpaile o ise o weyu na nkusu afami ataka so no vie to asere mai so mai senya mi ye ndeson osemensi onongben se sanga tiesumedi asie inso ino na yamain nglemo nga fawra lienu yole kese iso krisino eni akakisana kun oma owenu ko wenu son kuso san comme aili ki kunke eyo ya sonu itakale yunu koleli eti kaba ewison oni fada ke igransu ediso juma ititi si mo klao person fawra inu ma ekla iniasu efayo osa bo jokru bo tio asoni yunu koleli emi Jésus du masan inu ke yo so e kom inga motiso dole ke anama ya mekuri ma ibobon iyo solide na etin eyopa na asonu mankusu oyopa o masa mani mikelen manfanga mankla niasu mfa ndiso koina kinga mo iblenjo nsawa fima wakama ngbenti kai so mami yo so fa mami ni anga be wa mbe kla famille Jésus du masan ino ma ebokun yo le nu odi onkuru le inu oni onu sole mo isorinti itrani atrale na idio juma ifa wenyo titi raisu raosu feisu yo ondenga mokani monya tranre inu otrandi enu ofi ye osu makpa inu mo isotiti na anama miekuri o asonu wenyo ila fiosu belike isikese isrewon we yenua yeso inu afa mai afin emi Christ Jésus du manu ya Israelio ma oyeso. Amen. Alléluia. Aussi bien, oh baba. Et baba moti et à son nom c'est ma secrétaire général et baba moti à son nom isuja symbole ni itakatagale isu pengben ni baba ngamonia à son nom inu akpaswa mbesu ni baba ngamoti et Abidjan akpaswa nyo isu pen et yo be moni bale et belike baba amoni osunia le clamant nyamien vle siani nyamo glamo nyamulike je demande non Manyamie et a un gueule, il faut un petit, il y a la gueule, on est à mon tranquillement. Il y a ma canvle, je demande amen. On m'a sien, et voilà, yamie, yassé, on y a mien d'un moyen, yamie, Israël a fait taille, klein, qu'il faille titin ça. On ici, et soya ou fait mais non, ni et plein ou avier. Et tima, et yamam befa, logo mebla. Ama, et là, yamie, yassé, et yamie imbo, afin, indé, o mangouan. Wase na kobye ma misano. Wase na kobye ma misano. Na la nyame ya se na kobye ma misano. Wase na kobye ma koyo na wayo.
koye mami sanu. Nana nyamye asena koye mami sanu. Asena koye ma koyona wayo. Asena koye mami sanu. Nana nyamye asena koye mami sanu. Asena koye ma koyona wayo. Asena o nyamye sanu ye osuvima amansien ma iso ya ufemu benu. E amu boni bale. E amu boni bale. Yo manya nera muso. E amu boni bale. Yo manya miera muso. Eyo amumo onibale omangle mui siani niemu ya ufwe otikungba ofin ya msoklo o kaulon oklebaknga melike ke balitran banyon asali isulo mai soyeni ama autu amwe Larissa eno kaba mai bonda ila mianse eni ablani obale E amu boni bale. E amu boni bale. Yo manya nera muso. E amu boni bale. E amu boni bale. E amu boni bale. Yo manya nera muso. E amu boni bale. Manyamie onya kanvule siani niamu ke upobo de wanzu sa sujuae nyamie awen su klea sonoi amen sema iklak jaso na e baba ngatali e klai ora aya isu Anangama ya miepli elo wase engle mon Jésus Christ du manu. Kaselike akloye wa keme onu anungbe. Ayiri nglo kledie. Ye wa fanga boy tiwani me sonti ayiri no tie no anzini o kan fali etali owenu. Anwa fa efata ka wasonu o ma ikokla ngai gwa eti asonu so esa mani dia maniti oni diken kokla. Eyo mo eyo kla Jésus Christ du manu. E bali afande soni amaye esuko na mo kaswanwa. Mon train on est notre andi. Osu na besna ou fait me disu manue. Tienye mo ya wie mo so asande ko na na esro ka suma on vle. Benga be kula no mo beti kwa kifo e be gwegwe Jésus du manu. Desna wie ni awlo be obalinglem kokko egwe ya sunzu mai. Desna wie sa mieli ke wie un ti unya manu mo to Jésus Christ du manu. Yo ma ungwe ni etran. Emi Jésus du manu. Amen.